pertama kami bernama Protect Health Podcast Sihat 360. The topic today is Protect Health itself. So tak ada yang akan biasanya lebih tinggi daripada founder. Okay. Mengeluarkan podcast dia tersendiri walaupun dah plan yang lama. Button subscribe, like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar podcast kita pada hari ini. Alhamdulillah, akhirnya Protect Health berjaya mengeluarkan podcast dia tersendiri walaupun dah plan yang lama. Dan Alhamdulillah, inilah episod pertama kami dan podcast kami bernama Protect Health Podcast Sihat 360. So sebelum kita bersama panel kita pada hari ini, terlebih dahulu kami ingin ataupun saya ingin menceritakan sedikit apa itu objektif dan hasrat visi kami tentang tentang podcast ini. Yang pertama sekali adalah kami ingin meningkatkan awareness tentang kesihatan. Bukan sahaja kesihatan individual, kesihatan komuniti, kesihatan keuangan dan juga sistem-sistem kesihatan di negara kita. Bersama saya hari ini kita ada Dr. Muhammad Anis Abdul Wahab. Beliau merupakan pakar dalam health financing ataupun keuangan pembiayaan kesihatan, juga merupakan ketua jabatan Quality Assurance Department dan Health Financing Department di dalam Protect Health. Beliau mempunyai pelbagai richness of experience dalam pembiayaan kesihatan, dan beliau juga banyak terlibat dalam proses-proses mereformasi sistem kesihatan negara, termasuklah kajian daripada McKinsey, MHSR, Malaysia Health System Research, dan juga pelbagai lagi, termasuk one of the writer untuk health white paper yang telah berjaya persetujui di both Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat pada tahun 2023. Alhamdulillah. So I always like to be part of something special. I hope this will be not certainly one of many, and so looking forward to future episodes. Jadi anda yang di sana ataupun yang menonton, jangan lupa ikuti siaran-siaran seterusnya. Button subscribe, like. Jadi ya, betul Dr. Anis, kita kalau saya boleh bangga sikit, kita founder lah. So tak ada yang akan biasanya lebih tinggi daripada founder. Okay, so seterusnya Dr. Anis, kita back to our topic today. Our topic today is very much basic but also not known to people nationwide. So the topic today is Protect Health itself. So actually, what is Protect Health? I think that's a good question to start off with, and I would like to give context to that question. One, to answer that question directly, but second, I believe that this is an opportunity to capture on record why we created Protect Health. I believe we didn't really have anything in writing officially when it comes to Protect Health, so do indulge sikit, give me some time to go through the history. So if we look at the history of healthcare reform di Malaysia, it's often mentioned yang there have been several studies. In fact, sebelum kita keluarkan kertas putih kesihatan yang Dr. Muhammad mentioned tadi, there have been 15 previous studies for 30 years, or actually 40 years. And of course, you could question apa jadi dengan studies yang ada recommendation yang kita berjaya buat, ada juga recommendation dan sure kita terpaksa ketepikan sebab mungkin tidak sesuai pada konteks Malaysia pada ketika itu.
Jadi dibawa semula sehinggalah ke 2014 kita memulakan MHSR, Malaysia Health Systems Research. Satu kolaborasi bersama Harvard School of Public Health. Oh, Harvard. Dan dia Harvard University US tu. Dan mereka ni ada kepakaran, dan yang bezanya dengan previous studies tu, di mana previous studies tu lebih kepada consultant. You mention McKinsey, sama lah, McKinsey datang bagi dia orang punya show. Tapi the Harvard MHSR tu is satu kolaborasi. Saya berani katakan satu kolaborasi bersama KKM dan juga Harvard, di mana kita sama-sama dapat peluang untuk transfer teknologi. Harvard tidak mahu kita, apa usaha yang diorang buat tu tidak boleh direplikasikan oleh mereka di Malaysia. Jadi masa itu, itulah kolaborasi yang diwujudkan sehingga melahirkan MHSR. Saya nak kaitkan dengan apa yang Dr. Muhaimin cakap pasal kesihatan tadi. Masa tu, matlamat utama, kita nak tengok dulu, what is our health system like? Is our health system healthy or not? So satu diagnosis dibuat, dan diagnosis tu menggunakan flagship framework. Yang siapa yang pernah familiar dengan World Bank punya approach on health systems reform, the flagship framework ni dia ada ultimate outcomes, intermediate outcomes, dengan ada 5 control norms, iaitu organisation, financing, payment, persuasion dengan regulation. Apa yang saya nak bawa dalam hal ni, daripada diagnosis yang dibuat, kita dapati our health system is not that well. It's not that healthy. Doing that 2016. Yeah. It was 8 years ago. And in fact, I don't really see much change. Contohnya, bila kita melihat pada outcome health status, population kita tidak semuanya sihat. Malah kita dapat lihat, walaupun kita ada kejayaan dari segi penurunan maternal mortality, kita ada penurunan infant mortality, tapi dari segi life expectancy kita sebenarnya dah plateauing. Dari segi kematian yang avoidable mortality, kematian yang sepatutnya boleh dielakkan, kita antara yang tertinggi berbanding dengan jiran-jiran kita ataupun negara yang maju. Kita mempunyai beban penyakit yang tidak berjangkit yang tinggi, diabetes, hypertension, mental health. So these are all signs that our health system is not that healthy. And of course, there's also the problem of our health expenditure. Kita dapati out of pocket spending, iaitu di mana orang-orang kita terpaksa membayar pada waktu mendapatkan rawatan menggunakan duit sendiri. Kadarnya tinggi di dalam Malaysia, sehingga ke 35 hingga 37% daripada semua perbelanjaan di dalam Malaysia. Mungkin ada yang bertanya, apa masalahnya menggunakan duit untuk buat rawatan? Kalau ada pun kita ni simpanan, boleh sampai simpanan tu habis sebab nak dapatkan rawatan. Sebab kita tak tahu, bila nak dapatkan rawatan tu mungkin mahal. Itu kalau ada simpanan. Kalau tak ada simpanan, mana nak cari? Terpaksa pinjamlah daripada orang, ataupun terpaksa berhutang dengan cara yang lain. Ni yang kita nampak banyak dalam Facebook, dalam social media yang mohon bantuan derma kilat untuk merawat penyakit-penyakit yang kosnya tinggi kan. Betul. Dan itu yang antara the hidden cost of healthcare. Kita akui rawatan kesihatan di fasiliti kerajaan memanglah highly subsidized, hampir percuma. Tetapi ada juga kos-kos yang berlainan. So I know I'm giving a long answer to your question, but that showed that there needed to be a reform. Perlunya ada perubahan pada struktur kesihatan, sistem kesihatan kita. Dan antara syur yang dikeluarkan pada 2016 adalah mewujudkan Protect Health Corp. So itu the long history. So in December 2016, Protect Health Corp was established. And of course, before that, Protect Health is a CLBS, Company Limited by Shares. Dia adalah company di bawah Protect Health Malaysia.
which is a company limited by guarantee. Protect Health Malaysia, the CLBG, is owned by MOH, dan itulah Protect Health ni adalah government owned company yang dimiliki sepenuhnya oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Let me ask you on that. What does differs from CLBG, CLBS, and even apa kaitan pula government owned company? Adakah kita ni sama macam GLC yang lain ataupun GLIC yang lain? Adakah we are the same or we are different, or maybe matlamat berbeza? Kalau saya bagi jawapan mudah, sebab saya pun bukanlah orang corporate ke apa, tetapi yang pastinya GOC, the nature of GOC and CLBS, nature of Protect Health, is that we created it as a non-for-profit. Bukan tidak boleh kita membuat keuntungan, tetapi keuntungan itu akan kembali semula kepada dana yang akan digunakan untuk beneficiaries. Sebab Protect Health, dia tidak ada shareholders selain daripada pemegang saham, iaitu PHM yang dimiliki oleh Kementerian Kesihatan, yakni oleh Ketua Pengarah Kesihatan dan Ketua Setiausaha. Jadi this not for profit nature ni yang mungkin membezakan kita dengan several other GLCs. That's one. And then kalau saya boleh bacakan dia punya social agenda, ni kena baca sikit sebab dia kadang salah sebut. The company, yakni Protect Health, was established to be a leader in introducing innovative health financing mechanism. So it was always meant to be at the forefront of technology, of innovation. This will help supplement the public funding for healthcare. Jadi kita bukannya hanya bekerja di dalam kerangka sektor awam. Yang pentingnya kita juga nak expand accessibility to quality healthcare services by enhancing the utilisation of the public-private ecosystem. Again, bila wujudnya sektor awam dan swasta, maka akan meluaskan akses kepada rakyat kita. And hopefully this also creates a healthy and strong competitive market to any health financing agency. Kita dengar isu-isu pasal health inflation yang baru-baru ni berlaku ataupun hujung tahun lalu. Di sinilah kita nak menunjukkan, membuktikan bahawa kita ada kaedah yang boleh digunakan untuk membantu mengurangkan inflasi kesihatan itu. Going back to the PHM atau Protect Health Malaysia and Protect Health Corporation, kenapa perlunya ada Protect Health Malaysia itu sebagai satu CLBG dan baru ada kita? So kalau if I were to simplify it, Kementerian Kesihatan tidak dibenarkan memiliki syarikat CLBS, Company Limited by Share, iaitu Protect Health Corp. Yang dibenarkan adalah Company Limited by Guarantee, CLBG, iaitu Protect Health Malaysia. Jadi itulah ada layer tambahan tu, Protect Health Malaysia sebagai pemegang or holding company kepada Protect Health Corp. Untuk not for profit, as we understand, word not for profit tu doesn't mean that that company tak buat profit. So we also know that some company dekat luar sana, they say they are not for profit, but they are making profit. So what does Protect Health differs from that structure? So I suppose the biggest difference is that we do not give bonuses or dividends to our shareholders. Again, our only two shareholders are Datuk DG, whoever it may be, as well as Director General of Health, as well as KSU. So they will not be receiving dividends or bonuses, and again, any surplus will be used back to implement or conduct programs that has been mandated by MOH. So to make it easy, any surplus or saving or profit that's generated from Protect Health doing programs and everything will be used to expand services or benefits to the people balik. Yep. So from the people to the people. So currently Protect Health, how does Protect Health sustain currently?
Meaning, adakah Protect Health ni ada projek sendiri ataukah semua projek ni daripada grant kerajaan? Most of our programs that Protect Health conducts receives a grant from the government, be it PEKA B40 or Skim Perubatan Madani or hospital outsourcing, and even to some extent our PICK with the private providers. So within that grant, we utilize it to cover for operating costs, but mainly the majority, more than 90% of that funding is being used to provide the healthcare for our beneficiaries. Okay, in the landscape of healthcare system, we have kalau bahasa yang selalu digunakan adalah dichotomy of public and private healthcare service providers. Dalam Protect Health ni, aspirasi Protect Health ni, where do we see the Protect Health fits in that picture of healthcare system? I believe this is where, if I were to use the example of our programs, for me to buka kertas putih kesihatan yang Dr. Mohimin mentioned. And it says here, one of the many places that it mentions, di mana cadangan kertas putih kesihatan ini akan mewujudkan pembeli strategik, bukan berasaskan keuntungan, di mana dia akan berfungsi sebagai pengurus bagi dana kesihatan dan memperolehi perkhidmatan penjaga kesihatan daripada sektor awam dan swasta melalui model pembayaran inovatif dan berasaskan nilai. I think that's probably the gist of it. It is about value-based healthcare. This is a term that's often used, and then the strategic purchasing tu, where bila kita cakap pasal value-based healthcare ni, dia tidak semestinya paling murah, rawatan paling murah ataupun penjagaan paling murah, tetapi adalah berasaskan nilai. We get value for the whatever we pay for, and so in the context of Protect Health, it is to provide that value-based healthcare, regardless of the public and private sector. So when you quote the health white paper just now, there's a word of pembeli strategy and some word of integrator in between public and private, pembeli perkhidmatan kesihatan di between public and private. What does that actually entails? The pembelian strategik ataupun strategic purchasing, because I believe this word ataupun this high level word is not that common to people. Maybe you can explain apa tu strategic purchasing. Adakah strategic purchasing ni khas untuk healthcare sahaja, ataupun sebenarnya strategic purchasing ni all around us? Tajuk berat ni. Yang masuk, rasanya kita pun akan ada satu episod khas pasal strategic purchasing. Tetapi kalau nak mudahkan terma strategic purchasing tu, ialah salah satu terma yang sering di interchangeable tu is value based healthcare ataupun penjagaan kesihatan berasaskan nilai. Tetapi ada 4 aspek penting, iaitu pertama, what are we purchasing? Apakah perkhidmatan, package manfaat yang kita peroleh? Kita gunakan term package manfaat tu. Dan package manfaat tu perlulah sesuatu yang memberi manfaat, benar-benar memberi manfaat dari segi kesihatan kepada para penerima, dan pelbagai cara digunakan untuk menentukannya. Kedua ialah who to purchase it from. Inilah kita perolehi daripada sama ada klinik kesihatan, hospital, makmal ataupun pembekal alat barang-barangan kesihatan, dan pastinya kita nak biar perkhidmatan yang diberikan oleh mereka ini memenuhi satu standard yang telah ditetapkan. Ketiga, how do we purchase it? Bagaimana kita membayarinya? Ya, itulah penggunaan innovative payment mechanism seperti capitation, ada yang mungkin pernah dengar DRGs, diagnostic related groups, pay for performance. Itulah kaedah yang memberi insentif untuk mendapatkan output yang dikehendaki.
Dan keempat ialah accountability, memastikan setiap aspek daripada bukan sahaja penyedia pembekal ni dan juga pembayar itu sendiri, iaitu strategic purchaser itu sendiri memenuhi pengawalan, mematuhi piawaian dan secara telus dan yang ditetapkan. That's a somewhat technical way of explaining it, but basically it's about value based, getting the best bug from your money. So if I can assume, when we say Protect Health sebagai pembeli strategik, we heard this almost every conference here and there, that Protect Health akan jadi strategic purchaser, pembeli strategik. So these four principle is the heart and the soul of Protect Health lah. To some extent, and it's not to negate other roles. For example, probably what makes Protect Health somewhat special, and I do consider Protect Health special, we have a strategic purchasing department which in essence designs the benefit package itself, and of course that needs to take into account technical matters such as health technology assessments that have been conducted for that benefit package. Benefit package ni saya assume it's a package kesihatan. Produk kesihatan. Contoh yang sedia ada sekarang. So for example, our skim perubatan madani menyediakan package manfaat untuk rawatan penyakit akut di klinik kesihatan, klinik swasta. So this is designed in-house. Yep. So that's what a benefit package is basically about, although you can expand it further. Second, you can also have to look at how we select our providers. For example, certain providers will have to fulfill certain existing standards and regulation, and that is important to ensure that bukan sebarangan orang boleh menyediakan perkhidmatan tersebut, dan kita pun nak sampai satu tahap di mana kita boleh berbangga semua providers di bawah Protect Health ni adalah mereka yang terjamin dia punya quality. And of course strategic purchasing also mereka bentuk dari segi cara pembayaran, whether it can be bundle payment as in hospital outsourcing, and moving forward perhaps the introduction of DRGs. And so in addition to that strategic purchasing, we also have medical audit function within Protect Health that ensures the quality of our providers. We also have medical analytics, which uses, together with our digital technologies and the SP team and the rest of the operations team, we harness the use of AI, machine learning, and big data analytics, so that not only does it help with the operations, but also for the prediction of diseases and risks, using the risk factors that we have collected over time. Definitely, we would have a lot of data since banyak program di bawah Protect Health. So when I want to go deeper into the quality part, because when we say we want to have more values, then part of the values that is most important is the quality of care. So do you have contoh ataupun anything that that you can think of that from the project that shows that we are concerned ataupun we value quality high? So I suppose there's certainly many examples, but I can use the example where under our skim perubatan madani, we also monitor the prescription of antibiotics to our patients by our GPs. And of course, using the data that is available, we can somewhat detect whether there is overusage of antibiotics for our patients. Again, we do not question the clinical judgment of our GPs, but certainly there are aspects where perhaps with better education, and that's what we do, we
provide webinars, training with experts to help ensure that the management of our patients are according to the right guidelines. And in this case, not to overutilize the use of antibiotics, because of course we know that it can lead to part of the antimicrobial resistance stewardship program. When you talk about designing benefit package ataupun package kesihatan ataupun manfaat kepada rakyat Malaysia ataupun dalam kes ni macam B40s for B40s, how do you design it by yourself, or you have help from others, or you have consultant ke daripada luar? I think we work well with the Ministry of Health, who certainly guides and provides a stewardship towards whatever program that is being conducted. We will also use the panel of experts that are within we can partner with. That's certainly an opportunity for us to work with other agencies who are willing to work with us. We even work with NGOs in terms of running outreaches and programs. We have a department that does that specifically, and I think that's an important part. One of the efforts we wanted to move away from traditionally waiting for patients to come to a brick and mortar clinic or hospital is that instead we do outreach. We go to their community, we go to their houses and try to provide the healthcare services closer. Making the service person-centered. Yep. Closer to them. And hopefully that's the vision. Of course, it's still, I would say, at a small scale, but inshallah in the future, if we can expand our program, certainly that's a vision that we hope to see. So there's no longer a dependence of providing healthcare only at clinics or hospitals. So, without talking about Protect Health, without talking about the projects that is available, that is currently ongoing in Protect Health, is somewhat macam disjointed sikit. Maybe Dr. Anis can share with us what are the current ongoing project that is ongoing in Protect Health. I can do that because we've started with the same projects and it's been continued. But let's probably go back to where talking about history. So when we first established Protect Health, and it just so happened that there was change in government, and the government at the time wanted to do if anyone of us is familiar with Peduli Sihat Selangor, but now at a national level. But this was an opportunity where at the ministry we started to introduce the thinking of allocative efficiency, yakni di mana peruntukan yang ada, resources that we have can be better used according to what is best suited, what would be the best use of that resources, and that's allocative efficiency, making sure that the right set of things are made available. And in this case, we introduced, instead of Peduli Sihat Selangor national level, we created Peduli Kesihatan untuk kumpulan B40, but tweak to better achieve that allocative efficiency. And if we remember that the objective of PK ni ada 3. So PK objektif pertama ialah meningkatkan akses kepada perkhidmatan kesihatan. Kedua, meningkatkan Astaghfirullahalazim. Pertama, objektif PK adalah untuk memperluaskan akses kepada kesihatan, perkhidmatan kesihatan. Kedua ialah mengurangkan beban kos kepada para penerima, dan ketiga ialah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Itu dia punya objektif. Dari segi fokus pula, pertama kita, this is where the allocative efficiency comes in. Kita memberi fokus kepada menangani penyakit tidak berjangkit, diabetes, hypertension, kolesterol, which is one of the highest in the region. Yep. Kedua, fokus dia adalah kepada primary care, kesihatan primer, di mana
di sinilah kita bekerjasama dengan para klinik, sama ada klinik kesihatan ataupun GP, untuk mendapatkan rawatan yang baik. Dan ketiga ialah memperkukuhkan hubungan awam swasta. That public-private partnership. Ada yang bertanya kenapa nak sibuk sangat dengan swasta ni, tapi kita kena ingat, walaupun kita ni target PK ni untuk B40, tak bermakna golongan berpendapatan rendah dia tak mendapatkan rawatan di sektor swasta. Sebab kadang kita lupa mereka terpaksa. Contohnya, kalaulah dia pergi ke klinik kesihatan yang di mana mungkin kerana terlalu ramai pesakit dia terpaksa menunggu lama, dia pula masih terpaksa hadir ke tempat bekerja dan dia dibayar ikut per jam contohnya, dia dah kehilangan pendapatan sebab menunggu terlalu lama. Jadi nak tak nak dia terpaksa pergi dapatkan rawatan di klinik swasta, sebab that cost of going to the private still is lower enough to berbanding dia kehilangan pendapatan daripada bekerja. I can vouch to that. Itulah betul. Pengalaman saya waktu di lapangan dulu, waktu saya di quite rural clinic, was some of these people they refuse to come because it is cumbersome, number one. Number two is because of the impact to their daily living and daily earnings. So most of these people, kalau yang tak tahu, they are daily wages. So when they are daily wages, bila mereka datang ke klinik dan it takes a long time, they cannot get that daily wages and causing them to have a financial burden, and their daily wages is not high. Therefore, through what Dr. Ani said, dan saya ada perasan juga, some of these GP they're doing it at night time, right? So bila dia buat waktu malam tu, most of these people they already at home and they are already at free time untuk buat. So, and we see that same pattern in skim perubatan madani, where one of the highest peaks of visits to private GPs is after 8 PM in the evening, and that is likely because the beneficiaries masa tu dah dia free daripada lepas kerja, dan di situ dah dia dapat. This is where we can also see waktu outreach lah. When we do outreach at taman, like somewhere like PPR and kondo-kondo, a lot of them is not there in the day, and actually balik dalam pukul 6 then baru dia there. So that's why hence the public-private partnership at GPs, because GP opens sometimes of 24 hours, right? So so itulah berbalik pada tu, GPs ni mungkin lebih dekat juga dengan lokasi rumah tu, and we have to make sure, berbalik pada yang NCD menangani penyakit tidak berjangkit tu, we need to make sure the emphasis is on prevention. Jadi itu yang kita wujudkan. Manfaat pertama untuk PK adalah saringan kesihatan. Sikit sebanyak memberikan kesedaran pada rakyat kita supaya pencegahan penyakit adalah penting. Kedua, bila kita dapati melalui tinjauan National Health Mobility Survey yang berlaku di Malaysia, kita dapati 50% daripada mereka yang menghidapi penyakit diabetes atau hypertension, dia orang tak tahu dia orang ada penyakit. Jadi bila dia orang buat saringan baru tahu. And it's better to saring lebih awal, kawal penyakit tu lebih awal daripada dah ada kerosakan organ barulah dalam hospital. So that's why we created the first manfaat tu as it was saringan kesihatan yang percuma. Jadi kita tahu bahawa penerima kita boleh pergi ke mana-mana klinik kesihatan ataupun klinik GP yang berdaftar untuk dapatkan saringan kesihatan percuma ini. Di mana sampel darah akan diambil untuk memastikan sama ada gula yang tinggi ataupun kolesterol yang tinggi. So itu satu. Dari again talking about kepentingan buat PK ni, kita lihat the spectrum of care, starting with preventive and promotive care. Kita juga pentingkan curative care. Curative care ni kita dapat lihat melalui skim perubatan madani kita, dan juga manfaat dua
dalam PK. Manfaat dua ni boleh dilihat sebagai pencegahan juga, secondary or tertiary prevention, and can also be seen as curative care. Contohnya pemberian lensa mata, intraocular lens untuk pesakit katarak. Ini adalah rawatan untuk mereka kembali melihat semula dengan lebih baik kan. And it can also be seen as secondary, tertiary through the use of implants or the use of nutritional milk or kursi roda and so on. Manfaat ketiga and keempat ni is something also special, where saya ni terpaksa guna aspek health economics, di mana kita ada tema demand side incentive, di mana kita memberi insentif kepada para penerima kita untuk mendapatkan rawatan. Sebab kita kembali pada objektif nombor 2 tadi, iaitu mengurangkan beban kos kepada populasi kita. Jadi untuk manfaat ketiga dan keempat, kita memberi bantuan kewangan kepada para penerima kita. Manfaat 3, kalau dia disahkan mempunyai penyakit kanser, kita akan bantu memberikan wang tunai untuk kegunaan rawatan ataupun apa sahaja yang berkaitan. Dan untuk manfaat 4, kita akan dapat perkenalkan insentif pengangkutan untuk didapatkan rawatan di hospital. So di bawah PK kita ada 4 manfaat kepada rakyat. Dan sebenarnya masa kita design tu banyak lagi manfaat, tapi of course sumber pun tak banyak. Jadi kita stop, we will do bit by bit. Sumber ni mainly kewangan. Yes. Because to talk about PK sahaja, I think take 2 or 3 episode, tak habis-habis. Jadinya thank you Dr. Anis for the introduction sedikit tentang PK, but I believe we will do an episode untuk PK nanti. Untuk pada episod ini, establishment dan asas penubuhan ProteHealth tersebut adalah maybe sudah dijelaskan oleh Dr. Anis, dan saya rasa para pendengar dan para penonton jelas kenapa wujudnya ProteHealth dan kenapa pentingnya ProteHealth tersebut dalam ekosistem sistem kesihatan negara kita. Akan tetapi ada banyak lagi soalan-soalan yang timbul, yang saya sendiri nak tanya, yang saya tahu ramai pendengar dan penonton nak tanya, tetapi macam biasa masa mencemburui kita. Jadinya saya rasa Dr. Anis, kita stop untuk episod kali ini di sini. Dr. Anis, saya rasa kita akan jumpa lagi untuk next episode. Kita akan go deeper dalam ProteHealth establishment and impact dan hasrat ProteHealth kepada rakyat Malaysia. Dan sebelum saya mengakhiri kita punya podcast kita pada episod kali ini, saya rasa saya ingin menjemput kepada semua pendengar dan penonton, sama ada penonton sendiri ataupun pendengar sendiri, ataupun rakan-rakan penonton dan pendengar yang berada di sini, yang ada di rumah, saudara mara semua, untuk pergi ke website yang telah diletakkan di bawah ini untuk cek eligibility ataupun kelayakan, dan pergi kepada klinik yang berdaftar kepada kami untuk melakukan saringan kesihatan. Saringan kesihatan ini adalah kunci pertama kepada kesihatan tubuh badan. Sebab kalau kita tak tahu status kesihatan tubuh badan kita, kita tak tahu kita nak start dan bermula intervensi dari mana. Oleh demikian, saya rasa saya akhiri episod kita pada hari ini. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Mungkin saya moderator ataupun mungkin bukan saya moderator, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih. Terima kasih, Dr. Anis. Sama.